Doktoru specijalne bolnice za psihijatriju, doktor Aleksandar. I sa moje lijeve strane, gospodin Dragan Perunović. Sad okretka, a? Da li je ovo poći koje negdje se okrene? Taj neki završeni ciklus vezano za... Pa, donacija je više nego vrijedna. Mi smo presrećni što smo dobili ove vrijedne kompjutere. To je jedna oblast koja usavršavanje novih terapijskih tehnika traži savremenu tehniku. Gospoda iz Crnogorskog elektroprenosa su i premašili naše očekivanja. Mi smo stidljivo tražili par kompjutera, su doneli 7 savršenih novih kompjutera koji su već raspodijeljeni i koji će, nadam se, da mnogo pomognu u radu. Nadam se da će primjerom Crnogorskog elektroprenosnog sistema krenuti i drugi donatori, da će u doniranju pomoći rukovoditi se našim potrebama, kao što su se tim rukovodili i današnji naši gosti. I ponavljam, veoma sam im zahvalan na ovoj donaciji i bit će im zahvalni naši pacijenti i naši zaposleni, jer to je veoma značajna stvar za unapređenje terapijskih tehnika i opšte života i rada u bolnici. Pa, prvo bih htio da se zahvalim gospodinu direktoru na lijepim riječima i da izrazim posebno zadovoljstvo što sam danas ovdje ispred Crnogorskog elektroprenosnog sistema da uručim ovu jednu donaciju koja se sastoji od nekoliko računara i jednog štampača, a koja, evo kako smo čuli od naših domaćina, će značiti naročito u radu njihove bolnice u dobroti, koja će učiniti efikasnijim njihov rad. Mi kao kompanija Crnogorski elektroprenosni sistem, jedan od prioriteta rada naše kompanije je društveno odgovorno poslovanje i u tom cilju nastojimo da stimulišemo između ostalog i da ulažemo i u zdravstveni sektor, u ukupno poboljšanje, odnosno podizanje kvaliteta medicinskih usluga na opšte zadovoljstvo pacijenata i građana Crne Gore. Kao kompanija također koja je prepoznata da gradi velike energetske infrastrukturne objekte, koji naravno nose svoje benefite, očigledne i tako dalje, ali pored toga naravno utiču i na lokalne zajednice. Mi se trudimo da prepoznamo njihove interese i da ulažemo sredstva. Trudit ćemo se i u narednom periodu da to intenziviramo, tako da nam je drago što smo danas ovdje i želimo da postaknemo i druge kompanije i druge možda i pojedince da naročito u ovim teškim pandemijskim vremenima shvate značaj zdravstvenog sistema i podignu ulaganje u njega.